Došlo je vreme da se Martin Demichelis oprosti od Monumentala i River Plate-a, pošto će ovo biti njegova posljednja utakmica na klupi milionera. Biće ovo veče puno emocija, puno suza, kao što vidimo i na početku utakmice, tako će biti do samog kraja. Dao je znak na Sereno Arasa. Udarac direktno! Mastantuono! Za Martina Demichelisa! Bomba na Monumentalu! Za oproštaj ovog čoveka! Šta je pogodio momak koji ima 16 godina? Na kolenima je Martin Demichelis i njegova supruga u kadru. Veče puno emocija na Monumentalu i veče mladog Mastantuona.